nipa de tunu fro nya no wale e da wale ko heaven bo bono e da wale ko heaven so de we si kumbe ma so ni mu ala nya mi adawro ma na o ma be yi ma free so hwe we mu a ade a aba na all dine na di ifo say ade bi a me nya akonya no kura di ya nka me gina ba yete sai me se wa lo ba fufro me nka so ko ado no no ka wale me mpe nti na me se nya botre na me woni o ko ofa Madia papa bi gracias Akwaba. Yeja. No do crack Canada. Wabada me wago. Oko wabada wago. We wago da. Sir, no wago na ko ba pes ha. No buni mu a. Send you waju eni so. Don't come dia no me. Nye of krom ni ha. Me krom. Ale akom. Me bisa bi o. Madi pabi. Mami ye manu go kwan so. Mu na ma fu. Me bisa bi. We na medite. Mai me se me kwan so wi an se be de fufu. De free. De be free boko papa ofa. Na de nti ameti tu me na ba kom ha ne se. Ofa de na matena ho na yaje abusua je pade enti se afre munsa. Busua je pade. E kunjwa no. Eni tina ba e. Eni tina me ba yo. Eni esikire wo fa na bi sene yi ono na te. No yi na so ntie wonu ma. Ofa. Mfi uma me mfi no. Bibi ofi a enka se nkola mpe bibi ni me nkwa habai de. Hey. Ono anka so ni mko amako. Ya de enko. Woni mko amako. Ya de enko. Koto ko de chede a. Ehi na okopem. Nye ni nje. Akom ti hayi woni mko amako. Na mpani se du akro nye mframa ebu. Ande no. Ewi ase mpani se ya de dom na kon. Ya de dom na kon. E mabuna mo abusuan mu obia de ni trapa mu. Obia de ni trapa akontom. Njumasem. Akoduru baby. Me kwa me nko me ba me nko na kontre ene friends akwamu na abo duku adidi machi o ma me ba time bi oboba bia na kokuja soro Wanya ne dem papa ofa Empanyifo na aburo omutimo odin Charity na aka dom no kan kra interfere oba no aduara momodi de me sua wo wi ase ne se sini bia ni asase so ame me free mo fras ma hwa ensida sini bia ma hwa bia Ewo na wie nti na mpani se sini awie na hu chale ene we de mamu ntina se sini bi wo ho ya na nsi no mo twa so mamu ntina se mo ye nyina fefre ye nyina na me de maba anti wa ban nka me den kra be ma wono wo kwa me den kra ma o ma nimba bi o mote o ma nimba bi o mote na wo o mo number obia ano se mo nyina so ba me to me safra mu nyina mema wa busua mu ye ntina mo bi madi akunya mboso ya je wi na so le besen amen so besen ti mama so bibi ofa se e abotre ewiase na da ho no sabio ye nananom amko mo samanchi no omo na ayo ene ko si sei enkechi de meka akere o ma me nyina ne se enkechi de meka akere o ma me nyina ne se kraman esi nipa ho donti na kraman kwa abeso wo se oni kraman kwa afuom wo de mirika kikiki no besan ho a e friend kraman mirika wo bokwa no ojan kwanta na otwen na mama me nti ne ho ase se bre bi a wo bon se odwan wa fa desin bia e da nu tafre ho za no ya to na ni wura abefa obanya safo ebu no be no ni ma ne ba kase enye de hia ni o e ba ye na se ojina se be mma na me ya de me kokko na me nyere se aka mu mienu se e fra hu so odi hie o obi a odi amememfe amene kumbafo bia moja benyuna goniem besides so owu kura mpo a moja beturu afame ko to yem omo de ma na da se ya na omo dada o panyimfo na mo nyina mo ta chire na na se ni mu de ekọ wudam ye na adam ye huhu ye ododo o nya abote woni betinu wa gba akokora na abonya want na
odi amro amen ka wiase mu asem nkyere wiase we na da ho no wiase we ne wura ayo anokore wati ase ndi wodu na wo ba de no wa hyeda no yi nipa bi special basa ase we se so ana wa hyeda mo mani mi mani we eye ego prophet mani we ekwa akiri kodi ene okodi edina nya min Canada yo mate be bia de bi se bia nipa bia ntimi hu no me ba me hu anokore wani oba yeso aye bimi yehu medical ka kyerem ma kyerem nipa kura o pra wa sai ma kyerem nipa kura peso oji o sai kra fini se ma ka kyerem na fe de be bia na mote ho a mo de so bo ne bo ba lo so ha hey ha fi ko ru awte Wajimi ataba ni tiafo asema wo kai mentewe yo kire mami kan kire wo betwa hanti jimi fo wonye me majimi anka mawuda da mami kasam kire majimi anka makoboko no ba me akumi wati hey ana me mene ya ka me makuru mu asei mami kasam kire o se kukuru anya keke su nyai makonfo sese ya hey fiako hey fiako de bia wonu siase ya da bi se no yana jo so wo shekara da man kan kire ma pinese no me ma brese no asema kan nya mentewe ko na me ni nkomo pa man nko fiako ko me de ko na ko gudi pani ma sese ko se dem adi eni a go asema kan nya o kan ba oh hini ban pa ni nti wetimi agimi minute a wemu sesi e die pa ya wa yo sawa ha o wa nya agimi na ba se ewu aka ho hwe ma me kasam kire o virus na mu hun sa no fa isi dia ani asa ketewa kura o ana ye ese ya wo se fi nko a o ye nko a himfie na chi won kwasa nsu ye oyeni pa bia oba ade ne born different baby oboku bia ni munyam wo ho sa na yaye ne wo nti o pese o chese ono kura kan obi na mam kuru yi mko nwura mu a mutimi nya gold fa ansana ohene no eye wasai etini sa so nya so no isa me virus odi ade asem we die na o ma konfo wate ho mpani nsem da ya ti a mu na on me ka che wo so nti nya na wate what's up with you what's it hey munchi restaurant yes hey munchi restaurant hey scammer hey mama ka sa mo wey papa wey oya devil wey oya by four wey mu sa no wono na amo wo hene no wasai e da fo sisi ai wey o person oji wasai kra free mama ka kire wo wutimi nyi wasai kra emfin sam sa wo si wo yu akasa na me hwe papa wo si wo du akasa kwa sia wo jinya me hu wate sa wo dimi a me ku e wate o ma konfo na mi abro one da so sa kaso ade na be na so obai fo ka wonte o se me say wey onye nipa busa no kwan be so na so betima kire wono no gina wono e kwan be so na fa so ye mum sia papa si ja mama na bia wa bia bia wono kasai na mama oh what said do wa gua ni ma se okura mu ade ani mfa ne ko enti se o ko fra o yire mo so ma ere besin yeah wo do ba kan kwala kura mu hey ayi to fi asa papa he sale bebe
Leave it to the Canada. Go. We need to refresh you. Me sample you some now what can say. O say Kofi why you dey? Ni papa ni need there. Me lawa wo da. Wey. Me na wi ye ko ni. Hunu sa. Eh, ase pressure to the pum. Then say no pay many people. Ase ko na wo gu en masikuri. Virus no. Fancy from na ni pelefo ni kasa. Na mo fa ni ade. Eh, nana. O ma konfo. Sabi, people was in the pay. Say the virus no see be can some say ye ni ko dia dia. Amuna mu dia. What be that? Okay. I mean kasa mtira. Baby a ade ne da no. Wan fan to be flat or simple kra. And yet me free to na so no. Wano oba kru mu ase obeboa mo. Ono no ni pa ban na nkasa no. Baby a wa to si no ko ho na wa ye ma. And ye mo kwa bi ma na say we ye na. Nevertheless, no ayen kwa. Me say mo person kro yi mutim simple 2 pound dia. Mo fa ni ade so. Sir. Right now and immediately. Touchum. Hello. Lawyer. I'm about to kasa meeting. Ai. Valo sai. Oh, sir. Wasisa people ne dia below. Ah. Sane say hu, lawyer. Ah. Lawyer Mr. Ah, no so ade asam na court. Mr. wa lawyer me pa wo chew. Lawyer Mr. Medin nyamidin pa wo chew. Wodi enya abotre na hwe me. Ablante no okuro yam a me ni mienu ni na wo kuro mu asei. Enti nya abotre. Wodi ma ne nkọ court no. Wodi Mr. Omi amehu kwan a mefa so a me ne mpanimfo. Ebe hie ebe siesi asam no. Dabi Mr. Lawyer we die. Dwatua na me dem asa de court what die. Me ne mpanimfo be hia ne aka asam no tie. Evi so no okuro ma na die ntina sesi opagya asam no edi pipers ni na ablawa wo se fa asam ne court. Want me amọ me na na hima akra mama ne anya wuo. Okay. Ene lawyer me da so ai. You nya me hira. Ana bibia na no anya abotre on say we akoye abusu asam ne ahini asam de ana lawyer fo mu susu mulam. You mate ene e bai. Asam etwetwere me bo na mampam anka ebi asam ne yawo no kura be kume ekosi se eya valo so tiwe afre ohene lawyer aka kire ne se e valo so sakonya ohene konya sa wahene to so ayali wono ni nipa wotena so akrimiti one atimi asesa pipesi ewo ahimfie ne nkonya no ho ade akoma lawyer no ni anu ane sa na amene eti jame konya na wusa me ho abusu apani ne kwan so ne sen Baros nkata nu nanu apani bato ho address me ye he see Baros hey Baros me say hey Baros you me say mo hena no osai hey no the way see ko mo ya mambo asa mo hu me jimi but enye jimi sa ho yanya di ekuro mimi na napemu mimi buamfu wo baba po na di ru buamfu listen to me say lawyer no kasa no ka paperwork aya o say na wo da ho no before I sent from America there was an agreement some you be do Ghana and I be do Ghana so no before so baba na kunya so there was an agreement paperwork
da demo me na kasa ye bro me kasa nie masa onya maso oye nana wo me fro her wo friend masa se lawyer ne frɛ o no ka paper we paper ne da demo isi na kasa bia be yi paper nda kyerɛ se mi twantra and I'm saying why and the papers in the man or say ne lawyer sign ya be me lawyer sign ya and pen for be a sanctions what are you talking about not even anymore papa wonni mu jai me oba hima me ne de wadam fusi wonni me pa okay yanko court some lawyer ni invite mo pa yanko court because the agreement was me one no ni akonya no di akonya na o de be na be di akiri and na vida so ya be di akiri na kosi sai ni na agreement ni me ba cho de baby mama bibi wa sha se mama bibi wa sha se ame nkasa nwie o ya matian aye sabam eti ni se otukwan yo so ko ba me na se yare owu a na se bibi to na me na wo se take over ni na opepa nemu se mo ba je china se yan kokot ayi no kokot they all come se o come ba mo se me atiase se pa o pa o tie ya afre we mu he we obetimi afre ne he me ntimi frɛ me no me man friend he on a friend me he on a friend I address mas so friend na friend masa so friend yo ebia na suan ho no mo carpenter enti no me kan se wo ye na ko ba se wo be pam ye free kuru mu so be die so na na ye free bia kan wa no se de jame kasa me me free se mo ba yi ni mo kasa fa e fu na ba ana di wo ne se da mo ba ha si no me na be tre ne mo kasa ma ni ka be ntro bia se ma e padie no ye huwa onya wonya what me ka cho frama e padie no de huwa ye ni e pe ni ama ye ho kwan se be di sanse fune wo no ama fan se me ka cho Baros so kasa mu yi le hwe beebi a wo tra ko no ahwe ye bebu aka wo sia ho toro beebi anenam na ho toro me bet me dira court akasa okay dey go court yes I'm all there we he nya bota no oh nya bota we na ma sabe mo de nya bota we he